Mashigukuna kutinja ali chiguta charipaycha ashtawangaria yupaychapanchik ñukanchikwan paktalla katinajushkamanta kaypika ña hambi hawa rimarishpa katikripanchik ñukanchikpa mashigukuna ña chayamushpa katimunajupan shinaka ña kaypipash napakripanchik hawaka ña kutin riqsikripanchik shuk sumak hambi hawa rimarishpanachu shinaka mashigu alichishi ali shamushka kapay imanashta kapanki yupaychani kumbashpa katijushkamanta. Ninga chuay nishpa shamupani Mashi Humberto ali chishiguta charipashunchi tukuyakukunallata mayja comunidadkunapi tukuylla llaqtakunapi uyakuna tukuylla diferentes comunidadeskunamanta ali chishiguta charipankichik shinallata Paniquinra shinallata San Clemente Ibarraladokunapi shinallata kay Hawajuya shinallata Oksha San Pablo tukuylla ukuna maypu uyak saludashpa ñukanchik Mujana llaqtapipas hinashta tukuyllakuna uyashpa kunan kayman shamupanchik ñukanchik cada miércolesgo kay ñukanchik hambi wasi ukumanta shamupanchik riqsichinkapa ñukanchikpa punta mamakunamanta pachay masha hambikunata rurashkakunata rikchachishpa katishpa ñukanchikpa practicakunawan ñukanchikpa yachaykunawan cada medicinakunata cada hambikukunata imapillata utilizayta ushanchik imapillata ministishpa llankay ushanchik nishpa chaykunata maskashpa shamushpa kay ukunapi kutin wayraman lluqsishpa villachinkapa shamupani Mashi Humberto alichishiguta tukuylla charipashunchik nishpa tukuylla ukunata saludashpa kallaripani. Sumak pacha shinaka yupaychanchik kay chishigupi ñukanchikwanpash paktalla rimarishpa katinkapak shamushkamanta shinaka ñukanchikpash uchalla riqsishpa katipashunchik pachakuna ama yapay alishpa katichunachu kunan chishigupika imagutata riqsichikripanchik ima hawata rimarikripanchik Mashigu. Kunan chishigupika ñukamanta parlakripani claro na kunan momentopi natariparkani nachu kinsa aguacatigumi kanakapan nachu ñukanchik wawakunapa chayralla shayarishpa wawakuna del wakinpika napuri ushan wakinka ña ishkay watata charinki ishkay watay alikunata charin puri utana ushan wakinpika cinturaskukunapi shinchi shina imashapash shina o sea na shinchiyayta ushan nachu yapa rurruchu tukushka shina shayarinkapash shinashpapash urman tsangnarishpa urman entonces chaymanta ñukamantaka kaypika practicapash kani wawakunawan chayra rurru wawakuna puri kallarinajuk wawakunamanta más o menos nishpalla ña ishkay watamanta vichay wata chawpimanta vichay wakinkukunaka ña pasoy kallarin nachu chaykunamantami ñukamantaka shamupashkani parlankapa kay beneficio ka ñukanchipaka aguacatiwanmi chay mashtimi aceitita charimanta payka bastante mashtimi potenakunata charikpika ñukanchipaka calciokuna faltashpa chakikukunapi wawakuna wakin wawakunaka shina pueblo ukupilla kawsaymanta pueblo ukupilla kashpaka llukachunpana sakinchik llukachunpana sakishpa shinallata ña kutin wakinpika wawakunaka kunanpika ñana tullukukunapas shinchi kan yapa débil kan nachu yapa sencillo chaykarami ñukanchik chaki tullukunaka débil imapapash na fuerza ushanlla imashata ñukanchika rurana kanchik nishpami ñukakumantaka mashtimi aguacatitaka kunanka apamupani rikuchinkapak shukllata nachu 15 aguacate kanakapan kaypika imashami kanakapan es verde pero natural chay yankata quiropi viñashka hanse aguacativo kanakan ña kutin shuka yanagu Yuyura o ña fukushka kanakan verde nachu fukushka verdigo tian shinallata fukushkagu o sea verde aguacativo yanka shina pampapi wakinpika sin fumigashka viñashka aguacate kan nachu entonces payta churanakan shinallata tantachinakan chay aguacatiguta shinallata ña kutin kayshi yana aguacatepash shinallata yana hansigu kan nachu chaypi ña kutin kunan kay watimantikunishpa ñukanchik rimanchik kayka crema kan nachu kay aguacate kunan kayka como decirka como en gesto kan ña kaykunaka ña pero claro ña kirukunapi llata punta aguacate kunashallata fukun pero
Chay kinsawan chapushpa ñukanchika runa awakatigu nishpa rimanchi chay shuk hansi awakati. Chaykutami ñukamantaka chakikupi hakushpa shina wawakunamanga napuri kallarikpika chakipi hakushkani y hasta kunanpika cremagota rurashpa paya mamagukuna chakikuta nanachishpa shina chakikuna chay kungurikunapi chay chaki washachichukunapi kashna cinturakunapi nanachikukpika ña kay purita o sea imashanchishpaka crema cuindaguta ninanta apiachishpa rurashpa chay kinsa awakatita rurashpa ña paywanka como chayka shuk imapash cuenda chay pomada cuendata Sanguna. sangushpa katimuni entonces shinakunapi ña practicashpa shamishpaka ña rikushpa resultadokunata rikushpami villachinkapak shamupashkani kunan horas kanini razón mari wawakunapash purinnachu kay awakatikuwan hakuchishpa shina indigupi sirichishpa primer lugar yana awakatikuta ña aparte shinasta shuk platokupi kashpa imakupi kashpa pilchikukunapi kashpapash ladokuman llukchishpa ña karagumantaka llukchina pukuchishpa chayka kaykuta pukuchinkapaka ñukanchika siempre punta mamitakunaka nishka kan ama mashtipika churankichichunin paytaka shuk ukshaku cuenda shina shuk cebada tamukukunapi churashpami pukuchina nishpa ninkariam chayka kunanpika cebada tamu ñana tiyan ñukanchika kunanka del todo modernaman tigrashkaka hasta comerciokunawan pillunajunchik Ari. imashpami comerciowan na pillunakapan payta hampipa pukuchinkapaka na comerciokunawan pilluna sino paykutaka ashtawankari charishpaka chay chukllu hatulugu chay mashti kutul nishpa rimanchi chaykuta chukllu tantakupi shanllay kuchushpaka chaywan pillushpa sakina kan shuk findu ukukupi ñukakumantaka sakini shina pillushpa sakini chayka ñukanchika chay chukllu tantakuta mashti maytunkapaka nachu chukllu pankakutashta kuchushpa chay hatuluguta pillunchik shinallata awakatikutapish pillushpa alichini entonces chay alichishkaka ñana contaminan comerciokunawan ñana chay indikunapi machirima imapish ña waktan sino ña tapashka utiahun nachu chay fukushkata ladoman anchuchishpa ña fukushkawkawpika apishaw fukushkawpika ña cucharawan pallani kaspi cucharawan pallashpa ña pilchikupi churashpaka 15 sandita separashpa ña ladokuman churashpami kaykuwanka ña ultimopika tandachini ña 15 sandiguta tandachishpaka ña churani primero ña yana awakatiguta shinallata kay shuk verde awakatitapish y kay watemantiku nishkatapish entonces kay aguacateca charin bastante grasata nacho aceitikunata tukuyta payka charin vira kan entonces chay ña kutin kaytaka ña wawapaka na muyuta utilizani sino mayor hindipa ña muyutaka ña chapuna kan ña kutin muyutapashi ninanta o sea raspana kan shuk imakupi kashpapas raspashpa polvokuta llukchishpa chakichina kan paypa 15 sandi aguacatigullata shinashpaka ña kutin churana kapan anshala gota chunga ishkay gota kay mashti aceite de coco y aceite de linaza entonces chaykuta churashpami ña wawakukunataka ashalaguta shina kunuchishpa ña pomadagu chay una kashpaka kutin charishpaka chay vapomentol nin chay eucalipto puntakunaka mentolchina imanishpa rimankarianchik chaywan chapuyta ushan kay aguacatitaka entonces kayta chapushpaka una kashpaka ñukanchillata ña kutin aguacatiwan chay llullu ñawi aguacatita ninanta hanchikuta pikashpa hanchikuta cebullakuta shina pikashpa chapuyta ushanchik kay aguacatipika entonces chashan chapushpaka ña cremakuta ruranchik ña golpi chapushpa shuk hatunlla tazonkupi ña chapushpa batishpa ña golpi 15 sandiguta churana kan nachu ña 15 sandiguta churashpaka ña churana aceite de cocogutaka 12 guta shinashta aceite de linazatapish 12 guta churana kan entonces chaykuta churashpa ña sakinalla kan ladogum
Chayka shina tiajuspallata ña payka ña cremoso tukun batispa limpo ninanda batikpika mashanishpaka shu esponjodo shinawan kidan ña cremago. Chay cremagutami ñukanchika ama waklichun bien mentolchina o vapor mentolta chapuna kan ama chay aguacate waklichu. Shinashpaka chay wawawan napurita usajunmanga chakigumanta kallarishpa o sinoga kashna cinturasgumanta urayman ninanta hakuna chay aguacatewanka chingakta na achachata sino shina imasha cremagukunata wakinpika ñawikunapi habirinchik shinallata chakigupika habishpa shina hakushpa katinakan siquiera por lo menos semanapi ishka viajekuta. Indijupikari rupay indigupi kashna kunukshaguta rikuchishpa hakunakan imapami ña chayta ñapas shinanajunchik chaytaka ña wawakunaka uchinamantallata ña tullukukunapika ama chay kunanpi ñukanchik tullupika tiyan chay ñutu jugo nishpa parlanchik nachu chay ñutu jugokuna ama chakichun hipakunamanga ama nanaykunata kuchun wakinpika ña chutarishpa rishpa ña puri kallarishpaka chakita nanachishpa ninanta wakan kashna chakigukunata nanachishpa wawakunaka wakan kutin ñukanchik inocente wawata na atinanchik imamanta wakakta. Entonces ama shina nanaykunata hapichunka ña uchillagumanta kaywan hakushpa katijukllapita wawakunaka ña chakiguka shinchiyashpa rishpaka ña puri kallarin ligiru. Entonces chayka ñukanchika ña uchillamanta churanajunchik ña vitaminakunata, calciokunata, chayllapita ña churanchik aceitekunata, tukuy hampitallata ña chaypika churanajunchik ña ñukanchik tullugupika ña ama mashtichu, ama ña hipakunaman nanaykuna ashtawan hapichu nishpa rurani ña kutin paya gentita ña kutin shinallata rurana kashpaka chaytaka osea ñukanchika ña kutin chaypaka aguacate muyugutapash rallanakan, o sea aspina nini, aspishpa shina shu polvogutashan ruranakan kay aguacate muyugutaka. Chakishkaka shinchi kan aspinkapa, llullu kashnapi chayra paskashpa llullu shina kay ukumanta frescoguta llukchishkaka amuklla kan, chaytaka ñukanchika ralladorapi o sinoka jarnerugupi aspinchik shina ninanta, chayka llukshishpa ña polvogushna llukshik chaykuta chakichin. Chay kinsan de aguacate muyugutami aspina kan ninanta. Chayta aspishpaka ña kutin ña imashanikunika ña wawapa kashpapash ña payapa kashpapash shinapa ña sirvincha aceitika ña, o sea chay aceite de olivo, chimatre aceite de girasol y aceite de coco, chayka ña sirvin. Chaypi chapushpami ña paya gentipaka ña kutin hakuna kanchik ña chakigukunata chutashpa pomadagutashnalla rurashpa ña frascokunapika alechinalla kanchik. Entonces pomadasha tukun na ministerin yanuchu, sino ña ñukanchika kunanpika churani miel de abeja chay mashti polen ninchik, o sea ña chay cerata ña yakuyachishpa chay aguacatewanka chapuni. Chapushpaka ña pomada tigran ña chayka shuk botellakunapi frascokunapi kashpapash shinagukunapi churashpaka ña pomadaman tigran. Ña chayka imapami sirven ña chay pomada tigrashkawka ña golpe cuerpopa ña kutin sirven ña chayka ña hakunkapa ña mayor gentikukunata ña joven hatun llagukunata ña imalayatapish ña hampinkapaka sirven ña. Entonces shinamanta shamupashkani ñukamantaka kaykunata rurashpa y shinallata ñukanchik madriguta watankapapish kay aguacate preparado kan ninan hampikan, porque paykuna ukuman chayachin ninanta aguacate muyuguka kuno kan, entonces chayka aguacate kunugu kaymanta kutin aguacate mikunaguka aceiteukuna charimantaka chay ukunata madrigupi churashpa hakuchishpa chay madre ushashka pungishka kunanpika chay licencia de vejiga nishpa parlanchik shinakunapa nanachinajupika kay pomadagutallata rurashka chaykutallata ña hakushpa katita ushapanchik
Entonces, ña proceso shamun ya sagya nacho. Entonces, ña shinashpaka ña chaymanta kaykukunataka villachikupani maypi usha na esta ya difícil kan ali kan nacho ñukanchik hampikukunaka ña kaykukunapi imashanikuparkanika asha riqsichishpa katishpa ñukanchikmantaka maykupi uyakukunaka wakinpinapak tashpapash tapushpa imakupi kashpapash ña uyashpaka siempre nin radiolumanpi uyarkanchik radiolumanpi uyarkanchik chaymi shinananchik pero wakinpi kanatinanchika nin tapunkapak shamunnachu entonces chaymantami wawapaka ninan hampin kan ñukanchik paya gentekunapapish ninan hampin kan chaymi kay aguacatekuta 15 aguacate kanakapannachu tukuyllaka 15 aguacate ishkaywanka ishkay aceite de linazawan cocowanka picha kusasta kaypika apana shinallata ña kutin muyupas 15 nacho. Entonces chayka ña miran rico ña chayllapita ña shamun 15 ka ña shamun casi 9. ña 9 cosas paykulla rikuy. Chay 9 cosas chay es con cosas rikuka ña shu imasha nishpaka pastillata cuenta ña ufiana valepika ña 9 shamuhunga 9 diapa o 9 horas ma ima rakas pero 9 ñatian rekoña chayllapita miramun entonces hampikukunata shina ruranakan nishpami riqsipchipani masi Humberto sumak pachami kan masikuna ashtawankari ña kaypika muyukutapish mikushpaka shitayta shitapanchik nachu ña shitanchik mana kashpaka tarpunkapa nishpa ima churanchik nachu shinaka ña masikukuna ña mana yachaymantaka shinashkanchik kunan ña yachashpaka ña kallaripikari ña ninahuparkanchik wawaku mana uchalla purikpa kay washakukuna mana shinchiyakpika kaykuwanpas ña hakuchishpapas ña katinalla kapanchik nijurka nachu kimsa palta nipanchik kichwapika nachu kimsa paltakutami ninanta maskana kapanchik chaymantaka ña kutin kaykuwanka ña sumakllapish hakuytapas ushapanchik kaypika ña kimichina kanchik kay aceite de coco shinallata mayja aceite niparkanki linaza eso linaza aceitewan nachu shinaka shinami riqsishpa katinajupanchik mashikukuna shinallata ña wakin tapuyukunapash ñami ña shamupanka chaykamanka shuk takikutapish uyaripanchik chaykamanka ña kutichinkapapash ña tigramunpanchik mashikukuna
Mashikuna shinami kumbashpa katinahupanchi kay chigupipash lluvia chiguta charipanchi yaypi yapangichi mashigukuna. Aviso de trabajo: se necesita personal para trabajar en un restaurante en la ciudad de Quito. Una señora para la cocina y una señorita para que pueda trabajar como mesera. Personas interesadas en el trabajito pueden comunicarse al 09 99 28 95 57. Sikuna shinaka Villa Chipanchi kikingunaman wakinbikaña llamka illagu purina hupangichiman nachu. Bikaña Quito tuka estongari llamkashpa katichun nachu. Tipi llamkashpa katichun. Yo mashiguta estawangari ña. Yanushpa yanapachun nachu. Sinaleta shukuitaja mashigutapash mesera ni panchimikunaguta ña kay patakuman michispa ña yanapachun nachu. Kikinguna llamkangapa munashpapash estawangari ña 09 99 28 95 57 yupaykunama ña kayachispa chaypi ña tapuyta ushapankichik nishpami ña convidapanchi. Mas con el tiempo se acabó. Pasan las noches y no he podido olvidarte. Ruranian con sentimiento. Punja mata kanyuka shungu jakiambi maipita kangi warmiku shukshimu yarisi. Mashikuna shinami ashtawangari ña kaypipash ñukanchipas riksichishpa ña katinahupanchi hambi hawa rimarishpa nachu. A las personitas que también nos están escribiendo en el en vivo, muchísimas gracias. Masi Ismael y Manaj Alichishi Frank ARG también nos dice una música. Ahorita estamos en el segmento de medicina, ¿no? En unos contados minutos ya le vamos a estar ubicado la canción. Shinaka mashigukuna kaypi ñakuti mashiku puchu kaypambas ña chayashpa katinahupanchi nachu. Shinaka riksichishpa ñakuti katipashun kaypika rimarishpa ñakuti katinahunchi nachu. Aguacate palta nachu sumak pacha hambi kashka kaypika riña muyugukunakamanbash ña kaypika mutzurishka kan nachu. Shinaka kaypika imatata yaypi charina kanchi kaykunata wakinbika rurashpapash wakin hambikunata ka yakuta ima mana takarina kan mana kashpaka kay imapash shuk hambi wayman yakutin yapachishpapash katina kan chayukunatapash riqchishpa katipashun mashiku. Rishina kapan nacho ñukago manda nihuparkani siempre ñukago ka mandashpa kachapani paciente ukunataka cuidaripaychi yakugopimi nishpalla ñukanchika siempre cuidarina kanchi hambirinchimi hakurirkanchi o sino ka kay hambi chay pumadawa hakurinahunchi ninchi ari ciertami kan ñukanchi sulalla kawsanahushpaka pipas cuidana illakpika maymanta hatarishpaka ashaguta ña fangalla yarikpika ña ligero yakukunapi mara chirikunaman mara kancha atalpawkunaman ma kuchi watanama ima wagra watanama ima hayka volanchik chayka na entendinchi ñukanchika kutin chiriman yaykunchi nacho chayka como ñukanchika kay hambigukunaka wakinga kuno kan wakinga terciado kan pero mayor parte ñukanchipa nanayka chirimandami kay nanayka shamun nacho ñukanchika siempre ñukanchi mana cuidarinchi ungushpapas biksa watanapipas tukuypipas wawakunata lo mismo mana cuidanchi wawakuna apenas hinallata ña puri ushan ñukanchika kunan punda ñukanchik mamitakunawan gari kawsashpaka wawata karinma kipishka hasta ninanda maytushka mari shu watakama iman charina kariyan nacho cuidashpa ninanda kunukllaku kunanbika ña ashagumandama ña wawaka ña camisetapish illa kanllama llukshin chiripasanga nacho. Entonces chay chirpasakpimi kaygukунapika kashta hambigukunawan watarishpaka na yakugutaka haykata hapinalla kapan siquiera por lo menos shuk chusku rasgutaka nata karishpa pacha kana kan
chusco horas hipaguman, pero nada yanga chirima yanga maki yuchu Washahunalla. yanga washahunalla nakan sino yakuguta maymanta kunuchispa mayllanakan ali tukunata munashpa kan ñuka pillata kan ñuka cuidarishpa más que ima ruranagotiajo pipish más que ushu guantes guan ushu plástico fundaguta mamaki gupi watarishpa ima chaki gupi churashpa imanga kunambi kari medias gukunatian zapatos gukunatian botas gukunatian Chinagopika kunoja findugota churajushpa ninanda arroparishpa pacha kay hambikukunawanga llukshinakapannachu porque si mientras ñuka hambirini ñuka tukuygota rurarejuni chiriman llukshini ani imatapish hayka shinanika tigrayta ushannachu kay kutin tigrashpaka shinji kanña ali tukunkapa ñana facilka ali tukurin porque imashpa ñamari ñukaka ña aychataka kawsachimurkani yari ña hakushpa angukunatapas chutashpa imatapas rurashpa lo mismo wawakutapash napurishkagu chaki angukuna del todo wañurishkagutapas ña hambikukunawan hakurishpaka kuti chiriman satikpika imata tukun shuk nishpalla shuk kunu mikunata congeladorpi churani refripi churanika chay chiritaka imasata rurashayari Kiro kastonika kiro pasianga casi marquir shinalaya miñukanchipaka turuka kidan chiriyan entonces kaywanga ninanda cuidarishpa anskari kayguta hambirishpaka maygupi uyawkunaka wasikupi ruranallaka na imapas difícil nakan Kulkipapas na kanchu nachu cuidaritapi cuidarina kapan nachu shina imashanikupanika ñukamanta kanipani ninanda cuidarishpaguka hambikukunawanga ali tukurin nachu kutin na cuidarishpaka ñana usan cuidarita nachu entonces chayka ñana ñukanchik hambidurakunapaka culpa kan porque nin yangamanta chay hambiwa hambirini nimana ali tukuni imapas na tukunika dijana yanga susashpa ninnin pero ñukallatami dañotaka rurarihuni ña fangalla sentirini nishpallapish ña hasta imata rurani pero makikuna lluchus hasta ñukamanta kallarishpa wakinmi ñukapish nini pacientekunata hasta hakuy puchukani hasta kuno hambikunawan hakujuni ñakuti shuk paciente shamukpika rato kunkani llavi yakuta paskani chiriwan mallani ña ashakamanga ña shutillama ñukataka ña ukuman tullupillata ña sentishpa chiriyaykun ña hayka nanay kallarinllamari chayka ñuka ima shana kani entonces ñukapaka tiana kan guantes maymanta chaypi kana kan makita mayllana kashpapish ona kashpaka ña kutin chay makikutaka trapuwan fichanchik ninanta fichashpa ansala coloniawan ficharin imawan kash ficharika llukshin ña makitaka na mayllanata ministirin sino kanchas shina cuidarishpaka ali tukuyta ushannachu entonces ñukamantaka ña wawakuna allukayta uti ashakpika ña chaykuta mantani kaywanka resultadota kushkamantami ñukaka ña kunanka kaypika radiopi villanapaka ña shamupani nachu imashanikupanika ñukaka proceso rurani katinira nayanga o sea ciegamente na shamuni o sea tú estás nayangataka villangapi shamuni sino katinira paciente kunawan procesota ruranera entonces imashami rurani procesota ña más de frascokunapi charini shina imakuta kashpish nachu ña chaykuna shamukpika ña asha pomadawan chapuchishpa ña hakushpa rishpaka ña kutin último llapika ña una sola chaywan hakunani kunanqa ashta pankaylla munaylla yarirkamani por Dios pacha cuidaripankichik kaywanga ama chirikunaman takaripankichichu cuidarishpa pacha kapaychik nini mayja cuidarika sanuta ali tukupan ñaku chinashpaka ña claro na del todo ña mayor riashkawkunaka del todo shuk pondamosa karkani shinamanga na tigranchu pero chay tijunanay napuri usajukuna chakikuna saru usanahunchika ni derecha ni pasore ni doblare na usanchika avanzan chayukunata entonces chaymanta ñukakumantaka wasikukunapi wakinpika nashami usashkakuna tiangayashpa payukuna uyashpapish wasikukunapika hambikukuna na imapas randina ushashkanakan sino randishpa pero shukpi nishpalla kunan kaypi nigrini aguacatitaka riksinakan na aguacatilla nishpa randinalla kanakani wakinga llullukuta hatun llullu aguacatita sea kichuta nishun chayra gusto ali rakuyarijukunata pasashpa hatun chayka na hambichu nana hambi kan es ña ali pacha
yurapi llata ña paspa fukushka pacha fukushka kana kan o sea shutilla ña cafego shutilla kan ña macizo mari kan payka kuti llulluta randishkaka yaku matukun ukuma hayka yanayashpa ukuma kuti ali fukushka aguacateca fukuchikpipas kashna karawakuna yanayashkapish uku shunku kana waqlin fresquito y masa kashkashina masa ukajunchik chay kana kan na llulluta kana sino ali fukushka llullumanta yuramanta pacha ali fukushka aguacatecutami hapishpa ruranakapan nacho. Sumak pachami kan ya kay yachaykunami ninan muchurishka kan ñukanchik hambirishpa katingapa pues nachu wakinpika ñanipanchik ña dólar aguacate randisha chayta rayasha ña malisha namashikukuna yaypi kapankichik imashina hupar kallaripi kari ama fumigashka kay fumigashka quimicota kari ama takachishkata chaymi hambi kap tukuypami shina hambi kan nachu quimicowanga mana chayanga chinallata ña wasipipash wakinpika imaguta rurana kashpapash ña kaypika kaytami hambiringapa munajuni kaywanmi nawshajuni nishpaka ña ayllupash ña yanaparina kan nachu wakinpika ña mamalla takshan mamalla yanun mamalla imatapi ruran ñakuta imatapi rurajupi na yakuta upaman yakuta natakaringa munan imashpata natakaringa ima killanayachijunki ña nachu yanunkapak munanki ñakuta villachishpakapika yanaparishpapash kanka nachu kamarishpa katina kanchik ña kay kunuklla hambiwa rurashpakarin imashanijuparkanki chusku pacha chusku horasta nachu mana yakuta takarishpa chay jiwa na yankata una ña rinalla kan alilla gulilla yakuta imapish kunuchishpa mallarina kan chayka hampipash chayankami nishpapash ña kaypipash yuyachipanchinaka mashiku yupay chani paktalla katinakushkamanta kaypika ña kutin mayjanpash tapuykuna katiapankami imatapash mana claro villachishka ima tiapanka para las personitas que también de pronto estaban siguiendo el en vivo querían saber cómo puede beneficiar el aguacate para que puedan acercarse a Hambi Wasi chaykutapash convidashpa katipashun mashiku Alimakapan masigo. Chinaka villachipay maypita sakiripan yupayukunata chaywanpas. Bueno, chinakaspaqa ñukanchik hampi wasigu kakitapan ña casi tukuylla llaqtakukunallata riqsishpa katimunajupan wakinqa nin na riqsipashkanchichu wakinqa nin primera vez shamunchik nunca napurimushkanchichu nishpa ayllukuna chayamunnachu shina chayamukpika ña ñukanchikmantaka villanchik ñukakumantaka villapani justo kay ñukanchik punta tiempo mamakuna rimankarian Copacabana nishkagupi nachu Copacabana chay auto ferrocarrilpa parada oranigupi shunakashpaka kuti Virgencita de Montserrat nishpa rimanchik payka na chingan chay sokavon yaku ukugupi chay hawladogupi ñakuti shukpi identificankapa kay kinti wasimanpish vichayman llukshinallagupi chaygupi ñakuti shuka ñakuti kan miércoles y sábado shinallata feria tiyan shinallata rupakunata hatunajun chay ladogupi nima imana chingana kan kuti wakinpi karukunamanta shamunakushpaka taxikuta hapishpa shamushpa hampi wasipi sakigriwaynikpika sakinkapa shamunlla ña directamente Copacabanapi kidapa nacho entonces chaykupi ñukanchikpa hampi wasiku kidapan ñukanchik aten chaypi rikunkapaka alikanchik wakinpika shamun consultapi ñukamanta kay mañayta rurapani maypi tukuylla wayrapi uyakuna radiomanta uyakukunaka mayja pacienteyku shamushpapash siempre yachajupashunchik nacho su pankakuta apamuna y shinallata su aspinakukunatapish apashpa shamunakapan nacho ñuka ari hampi wasi tukuy kanchik nacho yachachinkapa ima entendichinkapan ima villankapapish listo kanchik pero ñuka ranti shinallata wakinpika pacientewan kashpaka na tiempota charini escribishpa hasta tukuyllaman ñuka pacha hasta tukuyta kujunkapaka na ushan entonces maymantami yachajuna kanchik ñukanchikpa su pankakuta apashamushpaka kunanpi kari nipani ña usashkamari tiyan ñukanchikpaka teléfonokuna siquiera chayllatapish grabankapa utilizacionchi algo útil kashka kachun nachu ñukanchikpa ministerishkakunata ñuka mientras villashpa rikukpika ña grabashayari chayta nachu pero shuk cosaskunapaka ninan servicio kan kutin ñukanchik ministerishka hampikukunapaka nimamanta na chaykunapi utilizay katinchik nachu chay mañayta rurapani shina kashpaka convidashka kidapan ña kutin golpekukunallata y shinallata Dios olpagui Mashi Humberto kaypi ñukanchikta
invitashpa kay radio mango pichaskishpa wayraman lluksichishkamanta shinallata ñukanchipa yachashka hambikukunata chaykarinpash ima shanipani ñuka kana kaypika toda la vida kawsana kani sino rina persona kanika compartingapak shamuni villachikush maypi paktashka ukamanga purimunajupanchik kidapan Otavalo llaqtakupi Dios paychapani Dios sulpaki sumak pacha mashikuna shinaka puriripankichi tapukripankichi nachu runa pura mashikukunata ña ñukanchik kichwa shimikupipash ña villachishpapash katijupanka yupaychanchik paktalla katinakushkamanta shinaka kay pachakunaman hampi hawa rimarishpa katinajupashkanchik